Prema najavama, već u oktobru mesne prerađevine pojedinih proizvođača poskupeći do 13%, deo kozmetike do 9%, a supe i začini između 5 i 10%. Cene veće od 3 do 5% dobiće i neki slatkiši i grickalice, a očekuje se i da oko 2% poskupi mleko i mlečni proizvodi. Količina novca se smanjuje, cene se povećavaju, tako da u principu znači sve gore i gore se živi. Manji broj artikala i namirnica, a kvalitet trudimo se da bude isti. Od aprila do juna domaćinstva u Srbiji u proseku su raspolagala sa nešto manje od 54.000 dinara mesečno, a trošila oko 50.000. I dalje 2/3 prihoda odlazi na hranu, piće, komunalije i transport. Mi smatramo da usluge od opšteg ekonomskog interesa, kao i druge usluge koje se pružaju potrošačima, ne spadaju u socijalnu kategoriju. S tim u vezi smatramo da i potrošači ne treba da budu socijalne kategorije i apelujemo na Vladu Republike Srbije da donese socijalne karte i uredbu o ugroženom potrošaču. U prvoj polovini godine bilo je i pojeftinjenja. Ulje je, na primjer, jeftinije za više od 16%, šećer oko 8%, a svinjsko meso gotovo 6%. U narednom periodu ne očekuju nas poskupljenja svih artikala iz robnih grupa, već samo pojedinih. Takođe, s obzirom na celokupnu situaciju i sve slabiju kupovnu moć potrošača, kako proizvođači, tako i trgovci trude se da što više odlažu sama poskupljenja i zadrže cene na postojećem nivou. Neki ekonomisti procenjuju da će inflacija u preostalom delu godine iznositi svega 1,5 do 2%. Ono što će uticati na inflaciju u preostalom delu godine su regulisane cene. Dakle, to je pre svega grejanje i prevoz. Postoji, dakle, rizik i od uticaja deviznog kursa, mada on nije veliki. Možemo proceniti da bi do kraja godine, dakle, ukupna inflacija mogla biti ispod 5%, što će biti najbolji rezultat u posljednjih skoro pola veka. Od početka ekonomske krize promet u Srbiji smanjen je za 1/3, pa se trgovci i proizvođači sve teže odlučuju za poskupljenja. Kočnice za dalji pad standarda ovog leta bile su rodna godina i relativno prihvatljive cene prehrambenih proizvoda.